Dijida girkerane bersingi dijminane Dijida girkerane bersingi dijminane Hey hey zuru şureş gere Hey hey yethet veki şere Gir xazi serbestiye naxaziz bindestiye Gazya xelki hecare zuru şvara semyane خازي سربستيه ناخازي بندستيه غازيا خلقي هجاره زور وشوارا سميانه حماية داديه اتخازي آزاديه حماية داديه Macrey! Diego! Macrey! Diego, bu demektir işte çavayı. Çe? Ez lêborîna xwe dixwazim. Divê tu sîtî Lolita bî. Diego ji min re qala bedewiya te kiribû. Spas dikim. Navê min Johnston Macrae. Derbarî te de min pir tişt bîstine. Tu çawayî? Diego, ev merîvkiye? Macrey! Gava ku min li İspanyayê dixwand ew hevalê min ê herî baş bû. Tu dikarî bigêjî bir. Ev nuwaze ye. Ez nikarim bawer bikim ev reng e tam paya berz e. Tu hindik ve jî neguherî Macrey? Piştî ev qasdem ku di ser hebûriye gava min nameya te gel ez metelmayîmam. Ku hemû gotina wî ev bû. Ez ê bêm te bibînim. Ez xemgînim. Tenê tu bûyî ku min li Kaliforniyayê nas dikir û li gel dijiyam. Erê wisa ye. Ji bo ku te diwan hemû îmtîhanan de alîkariya min dikir ez deyndarê te me. û ez deyndarê te me ku te van serseriyan ji min dûr dikir. Tu şûbazekî mükemmel bûyî Diego. Tu hin jî her roj pratikê dikî. Ew ez çêtir dibînim ku tu vê ji kesekî re nebijî Macrey. Tu dibînî ku ez êdî bi ekstrêmê nalîzim. Rojên min yên şarkirê êdî qediyan e. Lê ji bo çi? Tu yê herî baş bûyî? Rastî ev e. Gava ku ez ji İspanyayê ve geliyan bi serê min de hin tişt borîn. û niha ez ji bikaraniya şûr ditirsim. Ku tu ji kesekî re bêjî ku ha hevalê min Diego şûrbazekî baş bûye. Ew ê bi te bikenin. Tu fêm dikî ka ez çi dibêjim? Ez metelmayîmam. Tu kesê pêşînî ku ez li bendê bûm ku bitirse Diego. Erê mirov diguherin ma ez jî guherî. Dibe ku? Ji te çi xeber he Macrey? Ma tu hin jî dixwazî bibî nivîskar. Helbet, ez ji bo vê hatim Kaliforniyayê da ku ji bo novela xwe ya pêşîn lêgerîn çêkim. Lêgerîn ha? û dê pirtûk derbarê çi de be? Min? Macrey ha? Na, Zoro. Ha? Zoro? Herê, Zoro, merivê li pişt maskeyê. Ew kesê nepenî yê ku her kes heyranê wî ye. Ew kesê rastîn ku di İspanyayê de tê nasî. Ez? Ez ê nasnema wî ya rastîn hîn bibim û maskeyê li ber wî bidim alî. Tu dizanî ku artêş jî lê digere. Herê, û artêş dê alîkariya min bike ji ber ku ez xadiyê vê me. Nameyeka selahatdariyê ku hikûmeta İspanyayê daye min. Ev name ji artêşê dixwaze ku bi awayekî dikare alîkariya min bike. Bi van hemû agahiyan û bi lêgerînên min divê ez maskeya zorê jê bikim. û ev çîroka pirtûka min e. Heke ez alîkariya artêşê bikim ku nasnameya Zoro hîn bibim, girtina wî dê pirtûka min navdar bike û wê bibe ya herî zêde tê firotin. û bi vê avayî ez ê li her derê dinyayê bêm naskirin. Dûr em ev dibîne mixatirê te? Hey bisekine Macrey! Ez ê îşev ji bo şîvê vegerme bate. Oh, ev felaketek e. Baş e. Ew weke ferman dixwê. Em ê zehfkê xweş bin ku bikarin hemû agahiyan bidin te. Pirspas dikim ez benê.
او از جتا دخوازم کو تو ما درباری وی سوچداری زورو دا چه پیش ده چون چه بون گاف به گاف آگاهدار بکی هلوت ez ê bikim. Hat hişê min cara pêşîn tu kengê rastî zor hatî? İntiba wî ya pêşîn li ser te çi bû? Wî ev gah çi dikir? Tu çi qas nêzîkî wî bûyî? û wî çi wergirt? Ha? Bi şev bû an bi roj bû. Tu tenê bûyî? Ev tenê bû. من جارا پیشین زورو لکو دیدیه بسکنه کانی ده پارتیاش بو وگره دیگو ده بو Lê Diego? اره درویه ویده من تیر خوار نخواره بو آن هات بیرامن Cara pêşîn ku zor û derketibû meydanê digot ku partiya malvegera Diego de bûye, ev keştiya ku Diego pê hatiye ew jî di heman keştiyê de hatiye. hey hayat eşi heye kutu taştiye mi duxi He? Oo, ez zaf zêde xemgînim çawiş. Bibexşînin, kerem bikin ez benî. ماکری ها؟ اری او تینج لشکران پرسنا پرسه لیج هر کسی لباجر جید پرسه دبه کو ببه بلا آنگو چاوا؟ جبر کو او یکی بیانیه او براستی او نزانه کال درو دوره چید بن نوسایه جبر derkeve, tu casusi arteşi, derkeve. خلکی باجر پی باور نینن لورا او دفکرین کو اوش بو ارتش دخبته ها ها؟ لدی او کشیف بگه که آرتش براسی چیه؟ ام جی ببینن او زحف زیرکه تو دزانی؟ وی بری لیسپانیا جبو درس خبات و امتحانان آلیکاریا من کریا از بی وی قد درباس ندبو هون هر دوچ هفره هوالین باش بونا دیگو اره ببیرا من تیکو بری وی زاروکان لدور خبر هف دکر و جوان را چروک دگوتن او چیروکن فانتاستیک بون ببیرا من تیک او چخاص بزاروکان را بختیار بو زاروک پرج دور و دهاتن کو گهداری آخافتناوی بکن وی همو چیروکان جخوا دا چه دکر و روژه کی وی جمر را گوت کن Diego, rojekî divê ku ez bibim nivîskar. Ez ê çîrokên nuwaze binivîsim û dê hem xweşa ciwanan û hem jî kalî û pîran biçe. Jiyana ku ez dixwazim dê ev be. وی تنه دخواست کو شادی بکه همو اف بو تنه دخواست چیروکن خواه بنویسه و دمی اف جما کریه کو تجبره ده دوناسی جدایه اره هنجی از باورم کو جبوی پر درنگ نینه تعاون پیدا کن او نا تانو ور جره اولو کیه هاده وی آلی و Çi derdî însanên vî bajarî hene? Gava ku ez behsa artêşê dikim, ew hêrs dibin û bi dû min dikevin. Belkî jî zor û qehreman e. Teqez ew li van deran pir hezkirî dixuye. Ha? Tavla var ve bir gire zora. Hadi verin. Hadi. Aa. Oh. Oho. Wisa dixuye ku artêş li vir dijmine. Lê ev çawa dibe? Bilere zor bilere. Bilere hadi evveri badaro. Hey. Hey zora. Min bibexşîne ji kerema xwe re? Ha? Ev zor o ye ha? Di dawiyê de min ew dît. هی جبو چطور واندارانی ها او تی ها درباری زور دا زیدتر پرسیاران بکی توی پشمان ببی Lêka saniyekî bisekine. Ez dixwazim derbarê wî de pir tiştan bizanibim. Ez nivîskarekim û hemû ev e. Bi duristî. تو در اوگاره که تو جه سخوره که گماری ارتشی Ez fêm nakim ji bo çûn ew xwest ji artêşê nefret dikin. Berî her tiştî ew li virin. Da ku ew biparêzin ne wisa? گده جوان عفدال تو براستی نزانی کالوان دران چه دقاومه کابسه که از سر بیجم اب حرمتا کلور رو نشتیه بقیزه که پیچک باید تو دبینی Erê baş e ka çi bûye pê? سه روش بره میره وی کشتن او بزارو که دیو خواه و تنی ما بیم که تشتکی وان نبه Ha ev nabe. زو بکه بمن رو وره نها هره Ev boyak destî wî de. او او چی ساراوی؟ هی تو تزانی که او کیه؟ وسا دخویه که تو الناس دکی زو باخبه O ji kerema xwe re bisekine. Tu min değişînî. A bêhla zerim hey. Ez nizanim.
وسا دخویه کو تشت جی چیروکان جودانه جیین کو من اسپانیا بیستو بوم وسا دخویه کو ارتش ماکری شیوا ماده تمام هاتم وسا دخویه کو ارتش لگور کی فضل خود هف دیگره از دی زندکم کو از علیکاری ارتش بکم نام پشتی کو من اودیتن ماکری شیف دجمه ده تمام استم ها افتا چی کریه مراق نکه من تنه توله بایق دکر بری کتبی با من دویا با کت جل خون بگوهرانده وقت تو نبو از پر برچی بومه دقت نگوهریه نویسا تو مفداری و باش به کل لستر بکه آن از شیوا تجی بخوم ها اف چه ناله درده ده چیه؟ تو تشتیه گو کو سایه هاده اره تمام اف به امکانه چنابک و دیگو زورو به لیو باش بکو از هرم و با آوائه که کنترل بکم ها؟ او برنارده هی تو شدی که ماکری اوه تأستر ساندم من انا حالا تولید نریا کتا بایخ کری بو نحو جه کو تو خواه دشیری مانه و سایه تمام از فکری بوم من دید کو برنارد تشتکی دیده تولید باشه مخواست کو از ببینم که چیه تگو برنارد لمن دیده بو که او صبح دچو سوکه ها؟ تو دبینی لهندر کس تو نه مجو سا گوت بو از فهمت کم دوی کو تجی تولید دول بسکنه حیا بایق زوا به تمام تمام از نکارم تعامل بکم ev zilam huşê xwenda kiriye. پر زیده دلیلی مهنه لی از نزانم که از بوان چه بکم دیگو نا مویقت بزور را ندیتیه او هر گاف جناوی وندا دبه هری من چی دیگو خواست کو بن را بسکنه ام لبندا زورو بمینن گاوا از فکریام ام بندا بم اره و دم دیگو لدل بابو اره و ازان ناکم کوی زورو دیتو به صدمه کو دیگو به قراری نشوری خو سکناندی او که تو فکره که من تونه دوی از چه بکم از نزانم که از چه بکم زلام دین دبه او ارتش وان کاغذان همیان بره بکن زانی اکی بسکنه تو نه نکاری وان ببی از نه آمادم سرپل تشتی هری گرین گرتنا زوریه جبو من نخمه ما تو آماده یا نه تفهم کرد؟ هر تشتی ببینه بله از بنی جی کرم اخورا وستانه که سرپل جبو لیگرنم حیجیان بونه ها؟ اف چیه؟ کاله بنر ها؟ و باش فبده من او نوتین تایبتن جبو پرتوکا منن جی کرم بابا اخورا کم زورو دید لسر ستوی بویا خبو و اف همان رنگ بکو من لسر دیاگو دیده بو دوی شاش فیلم کرنه که با دوش من برده من جی ترا گوت که او تنی ماتریال نوویلا منن ده بشاشی مرو وکی گر سرپل امی راستیه هیم ببین گاوا که ام لبارگه جی بپرسن اوه نه مچکر نه دیگو ربن خم لك ماريا او ده السباح وقره او حموشاشيك او حبو شاشی منه از پر غمگینم هکه گابریل اکنا ببه که دیگو زور هیه او بی ایدام بکه هم فهم نکن احتماله که او وره کشتن او ده بکشتن نه مجارا پاشی جواره گوتم از نوم از زورو نینم من قد سوها نكرنا بين سر مالي جكنا بخورة بين مغفرة القبطة تو زحف واستیایی دخوی سرپل گابریال او نابه که زورو به باشه هکه براستی او به قبطا نوی دامه اوزاف باقله آن او وکیکی به میجی از بنی اره بلا بچه مالا خواه لی بلا چند روزان چاون مال سروی با ازی بکم آن دبه که ازی دین بم حتی هشه من از بنی اف جنه که زاروی بی ین که زورو بری بون ازی لجی زورو تولوان کنترول بکم هکه اولویر به شرطی بن و دمه ده دف دلی جبو من بسه
Ev şaşiya min bû. Heke ku ez hinek baldar bûma yek ji wan wê neqewmiye. Ha? û dîsa tu ha? Tu vê demê de çi dixwazî Serpel? Ji bo lêpirsînê tu hatî min bibî ha? Ka bêje? Na, ez tenê hatime ku li tevla Diego binêrim hemû ev e. He? Li tevla wî? من ji te re gotibe tu dizanî kes li vir tune ye. Çi? Tu dixwazî li tevla Diego binêrî ha? Lê ji bo çi? Te qez û têrê xwe leşkere ne ku li tevlê binêrin? Lê hay ji boyaxa nû hebin dibe ku boyax bi we ve bizeliqe. O na. Li her derê leşker hene. Me li her derînê rê ez benî lê tu rêça dayî ku keçewê tu nene. Baş e. Bi rastî tu tiştekî zor bi Diego ve tune. Baş e leşker, em vegerin Ez baregehê. benî. Tamam e, ezen dikim ku ew çûne. Hey! Çi diqewme Bernard? Ez dizanim ku ev hemû xetaya min bû. Serê Diego di belayê de ye û ez dixwazim alîkariya wî bikim temam e. Hey Bernard, ez ê vî dikim ku dê ev bikêr bê. Ez çawa dixuyêm? Lez bike maskeya xwe werbigire berî ku ew te bibînin. Temam bû. Tu dibêjî ku artêş bawer dike ku ev jinik û zarok bi talûkê ne, he? Erê, mêrêran bûye. Tu dibêjî ku wan ev zilam kuşt. Li wan çekan binêre. Ha? Çi dibe çawiş? Ev qîrewîr çi ye ha? Zoroyê biş vegeriye. Ew êrişê me dike anha. Oh, Zoro. Ha? Merak neke, tenê tu çi qastkarî ji dayî pê bigire erê? Tenê tu çi qastkarî bila zef însan te bibînin. Ev Zoro'ya. Wî bisekmînin. Ha! Ha! Ha? Ha? Diego! Ha? Bak. Diego! Şeker ji Xwedê re tu başî Diego. Xwe tev nede Zoro. Gabriel, ji bo ku tu dixwazî ji selahettariya xwe we bigirî tu vî merivî wek min nîşan didî. Ev şaşiyek mezin e. Ev meriv bi min re tê. Ez ê nîşanê te bidim ka hevceya kî bi wecî heye. Ez ê wî bikuşim. We her diyan. Oh wey, ew çi bivî ha? Ji bo çi tu ji bo wê xem nakî Diego? Zû Zoro bigirin. Em ê çi bikin? Ha! Bravo. Zoro. Em ê çi bikin? Em ketin dafikê. Zoroyê biçûk, karê xwe bike. Tamam. Ha! Çi? Na! Wan çi kirin? Ew winda bûn? Çi? Ez niha dişim Gabriel. Ez difikirim ku ji bo rojekê ev vesima ne wisa. Vegere! Oh tamam ez ê vegerim. Li hay ji xwe hebe. Gava ku tu şaşî bikî ez ê li dişebim. Bisekine Zoro. Ez ê rojekî te bigirim. Tu yê bibînî Zoro. Oh, Gabriel. Serpel Gabriel. Ez pir dereng mam. Min çi qas karibû ez zû hatim. Min Zoro revand. Wow! Ev îşaret de Zoro ye. Pê ne bawer e. Şidete çi ha?
ev nabe. ev pir tiştekî xerîre. Tu jî wisa nafikirî serpe? Vegere İspanya'yı. باشه ماکری بلا رياته مالي وكريبا وهاجي خو هبه Diego, ez pir xemgînim ku me belanî serê te. Di serî de ez tenê fikir bûm ku ev ji bo pirtûka min ya pêşîn fikreke baş e. Lê ez hîn bûm ku ev qehreman ji bo gel hêvî ye û divê veşarî bimîne. Lê ez ê careka din qet vê şaşiyê nekim. Ji vêr şûn de ez ê pir alî li meseleyan binêrim. Ez soz didim. ez dizanim ku tu rojekî bibî nivîskareke mezin ez ji te bawerim Hişyar be Diego û bila bextê te vekirî be. Rojekê ez ê çîroka rastîniya zoro binivîsim. Lê gava ku em her du jî kal bûn ji bo wê xem neke Diego. Mirza Makrey? Spas dikim Mirza Makrey. Zor spas ji bo alîkariya we. Divê ku tu ji zoro rastpasiyê bikî ne ji min. Ew bû ku fikirî û we di nav bahûla min de veşart û we sîwarê keştiyê kir. Tiştê min ê bikire ew bû ku min nameya ji selahetdarên artêşên nîşanê muhafizan da û dawiyê wê hêsan bû. Gelo zoro nebiya wê vê xelkê belengaz çi bikire? Sira te bi min re ewleyiyê de ye. Hay ji xwe hebe hevalê min ê hêja Diego.